Yes, kenanye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri twumva amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki rwose 27 z'ukwa munani 2026. Ni amakuru agezweho harebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ibintu byakomeye, ibintu byamaze kuba bibi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano by'umwihariko mu marembo y'umujyi wa UVIRA, by'umwihariko ibice byinshi bikomeje gufatwa n'igisirikare cya M23, bice biri strategique. Imisozi miremire cyane yamaze kuba ishingwaho imbunda zemere ndetse n'abasniper. Ibyo byose tugiye kuba tubikuramo tubivugaho bayidawe. Ubu tuvugana ahitwa mitingi ubu hamaze gufatwa. Tugiye kubyinjiramo tubabwire operation yamaze gukorwa na M23 n'ahitwa za Matara. Tombe. Ibi ni ibice neza urimo ugenda rwose, biri hafi neza rwose na za UVIRA. Nyamuneka navuga yuko byagize gutya bikongera gufatwa. Ibi rero bikabigaragaza yuko igisirikare cya M23 kiri mu murongo neza aho kuba cyakerekera mu mujyi wa UVIRA kikaba cyakuramo ibice byose ndetse birimo n'umujyi wa UVIRA. Mu kanya gato adipoti risasi n'amagero hii maze kwakira y'abantu bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya hano mu mujyi wa UVIRA. Abantu bari hano za Kavimvira barambwiye bati rwose amasasu turimo turayumva mu birometero bikeya. Biragaragara neza yuko rwose igisirikare cya M23 isaha ku isaha gishobora kuza kuba cyageze mu mujyi wa UVIRA. Abantu bari hano za Kavimvira ahitwa za Kibondwa, mu bice bya za Kiriburu, aha hantu za Kimanga ndetse na za Murongwe, ahitwa za Nyamiyanda, Rombe ya mbere na Rombe ya kabiri. Rwose nagerageje kuvugana n'abantu bariyo bambwira bati rwose nyamuneka isaha ku isaha UVIRA dushobora kuza kuba tuvuga ibindi. Tugiye rero kubyinjiramo tubabwira operation zakozwe muri iki gitondo aho amasasa ari kumvikana ibice biri strategique. Igisirikare cya M23 kirimo kiragenda cyerekezamo n'ibyo kiri gufata. Abasivile bari guhunga tubabwire bimeze bite, ni bande bajyaho urugamba hagati ku mpande zombi. Ibyo byose rwose tugiye kuba rwose tubyinjiramo 5 kuri 5 mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Turaza gukomoza ku nkuru ikomeye cyane nahoze mbona rwose igisirikare cya M23 cyamaze guhakana kivuye inyuma ibyo leta ya Kinshasa irimo iratangaza bijyanye no kuba rwose ngo amashuri agomba guhagarikwa muri Goma na Bukavu. Nabonye rwose ngo ibintu bijyanye no guhagarika kaminuza igisirikare cya M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo AFC M23 yamaze kuba ibihakana yivuye inyuma. Turaza kubabwira ese nyuma y'uko leta ya Kinshasa ivuze yuko kaminuza zigomba guhagarara muri Goma na Bukavu, kaminuza rwose itari nyana amashuri, nyamuneka igisirikare cya M23 cyangwa se AFC M23 yabivuze iki? Turaza kuba tubabwira uko bimeze. Turaza kubabwira yuko uwitwa Koloneli Foko yasabye abanyamurenge kutongera kwamamaza abo yita abanyakagara yego, kubivugwa ko rero ngo bakwamamazwa ibingibi rwose yababwietereka reka ibyo bintu ntabwo bishoboka. Turazi no kubabwira yuko kandi nyamuneka ibi ni bya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze guhagarika amashuri gusa ntabwo aribyo turi bukomezeho. Turaza kubabwira yuko abanyapolitike bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo senateri Muyumba yamaze kuburira leta Kinshasa ababwira ati mukoje hagati mu ntozi, nyamuneka ibintu muri kwikoza musigeho kuko rwose mwaba muhemukiye abanyekongo kuko n'igisirikare cya M23 ntago ibi bintu cyabyemera. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikomeje gukara mu buryo bukomeye cyane. I Burundi naho zimbana umutekano wakajijwe hano hafi y'ikibuga cy'indege, naho zimbona umutekano wakajijwe mu
bice bigiye bitandukanye. Ibi bikaba ngo ari bimwe mu bintu birimo biragaragaza yuko ngo isaha ku isaha by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ari igihugu kiryamiye amajanja ku buryo rwose ngo cyiteguye yuko ngo gishobora kuba cyaterwa mu buryo butunguranye. Ese cyaterwa mu bihe buryo? Byose turaza kubabwira ibiri gutegurwa na Red Tabara. Amatangazo akomeje gusohoka, nyamuneka byose turaza kugenda tubibabwira. Turaza kubabwira yuko uwitwa General Muzinga yarusimbutse, abacancuro bari bari kumwe nawe abenshi barapfa abandi barafatwa. Hari amakuru mashya atugezeho, ariko n'ubundi amakuru atugezeho ari amakuru yabanje kubagezwaho kuko yaratambutse mu minsi yashize ubwo drone nyamuneka zagiraga gutya zikarasa. Aya makuru twe tuyababwiyeho, gusa hari ibindi bishya biri kugenda biyasohokaho. Uvira abarwanyi batwirwaneho na AFC M23 bamaze gufata imidugudu myinshi cyane. Nyamuneka imidugudu kari myinshira, turaza kugenda byose tubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Ni mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamuneka mu bice bya zano muri teritwari ya Masisi naho ibintu byongeye guhindura isura. Hari imirwano yabyutse by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo byose turaza kuba tubikomosaho. Nyemera nkubwire yuko rero ubu tuvugana nyamuneka tugiye kuba duhikaza abantu badukurikira mu bice bigiye bitandukanye, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Burundi, tugwaye ikaze nyamuneka na Kongo. Mwese mwiyumvemo muri ano makuru, ndetse n'uri ku mugabane w'Uburayi, muri Canada, Bubiligi ndetse n'Ubufaransa mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, mwese tubahaye ikaze. Imidugudu y'amasango iherereye mu misozi rwose muri Gupoma Bijombo, ni muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nyamuneka murabizi ko ku munsi w'ejo yari yigaruriwe n'abarwanyi batwirwaneho AFC M23 nk'uko byagaragaye ku mashusho ndetse na drone zacu ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mudugudu wafashwe rero nyuma y'imirwano ikaze, by'umwihariko saa munani z'urukerera hagati ya twirwaneho ndetse na Barundi na FDLR ndetse na FARDC muri rusange. Abo nibo bari bakozanyijeho. Nyuma y'ifatwa rya masango rero biravugwa yuko umujyi wa Uvira wongeye kujya by'umwihariko mu rujijo ku mutekano muke watangiye kugaragara kubera ko ingabo za leta zari zimaze gusubira inyuma. Benshi bari kwisubira mu mujyi wa Uvira nahitwa za Munanira mu marembo y'umujyi wa Uvira. Byari byakomeye ku buryo benshi bavugaga bati Uvira nayo irafashwe. Abarwanyi rero batwirwaneho bafashe ibindi bice, murabizi bari bafashe ibindi bice bya Marimba nahitwa za Rubarati. Iri mirwano nayo yari yabaye rwose nyamuneka ikomeye cyane, ariko ibice biza gufatwa. Munyemere mbabwire yuko rero ibindi bice byamaze kuba byongera ku byafashwe. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu biri kugaragaza ko umujyi wa Uvira nyamuneka isaha ku isaha uri bube tombe. Ahitwa Mitimingi nahitwa za Matara ubu tuvugana ni tombe. Nyamuneka igisirikare cya M23 kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uyu mujyi wa Uvira mu buryo bwihuse cyane uze kuvamo mu buryo nyamuneka navuga ko bukomeye cyane.